the tear is past. He died outside a city, whipped and crucified, to save this world under the minute sinful grace. Why Mount Calvary? When you have the throne, Why nature? the lambs on the cross. How could he lay his crown down? Put on cruel thorns. No, it's not because it is us, because it lasts. They carried his body and lay on Peter's tomb. Shelled in every ways they can, defeated it may lose. And then the earth was shaken, the tomb opened its door, declaring this man that he is the Son of God. Why Mount Calvary? When you have the throne, Why nature? the hands on the cross. How could he lay his crown down? Put on cruel thorns. No, it's not because it is us, because it lasts. How could he lay his crown down? Put on cruel thorns. No, it's not because it is us, because it lasts. Ora ta ingai te bime to wana te minisi min te awa te bime wowa te songora menam ta pan gongora me yai pato me yo nam dai pura pangka ya kota kata pa konon kana ko kain nam kata mano ke kukuren kan ne ga sana ko pasa wa ken kan ne yon te awa ni me meten nano ngayaren kana ko ta ku pa yei te kuna e ko bontang ide ni kan ngora ya kin na te tawano wa yo ke tawam kati ke roi ayon kan nam dai ya kukuren busmai ko me te wingare ngare yo na unam pandare bon nei su wo wa kya o wato wana ake tenu akia ke comments on the live ke ya ko te meto ani ka kaitara menam tapo ane ko ngongora me yei Ikanta ekina aran Yesu, nakoya ameta nikabane. Yei te rawi ke komena yai, taekina Yesu. Ikanta ekina aran Yesu, ni karo ko aurua kintero, sa karua yai te kanta ninga, tae kine Yesu.
Oi sutani kawai Takarua ya Yesu yoi Ya ayaw ni pede Yesu inu o napunte kina aran Yesu Te kinaran Yesu awana re ana kiro ya gain de he ko sa fob. Te bi mer wewa de minisi min de wa de bi me wowa. Mer narune kona megin nang kaje sangra. Ya pun nang kora kora de beta ka bo yo ta bu gina ya pun tawano ke. Ngayar ta kan tani ngapa. Ko be amon musrawa ta be mana ko meni nanona. Ata ko bakana ko manganang maguru kora kora yan te ringa kona kona kan ne mengorak. Ngayar au. Irang ka kawag merungi ibugi ya musu. Ngayari ta irang ini be ba ka tayo. Just keep trusting my Lord as I walk alone.
Howarata ingai wabi me wa de minisimi de wa de bime wa ya go singane de meme de nan ware tangira kina kona ibukin de tawano wayo o ta de han de meme de nan way kona meuri hope radio ta yo ga yana go de meme de nan ki o na bo busi ko me kona katanga meme de nan o de konare yesu wa ka be ne rona pan na me wa ino ngora ye ina ni ka bo puente tawano wayo ke ti giai te kina is me nam ta bana ko ngora me ye kona meuri mo ina no de tawano wayo kona meuri ayon kanne memeten nano mareponi memeten nano o tira bugina panna katanga na koi morepon am memeten nano ngayare mendita pano ko ngora meyai awayon kanne memeten nano Yesu pagnaukapin at panerona. Hoy to manemeni kunara ina nonte tawano wayo yakasuki ya umuyo ko irona payataya pauka penne penerona e wara mwake spon konan rome nano wo wan tai tapita ina no me auran kanaro na pa stona kinta kanga mentera wawata mero desira kina koim ona ko ina nonte tawano wayo kwasan kaskui baini ka pene irunam ka pene penerona kanaro na bagoso yonte ta yo skauringa kina no kunara yo tera rome tera ta kanga sati metu andangan jesu paini ka bene baboni ngai ya tai ke ya kia na konta merona Take the things I once called treasures, take my castles in the sand, take my shallow store
ka para pure na koina gina me gina kai ruwao yataya awe kinora pakanda ni metao na mekina meraku onsingaya ai no reina no au pepe sina no ia tai ai ongo pai o tan grandi metao Akia hai no rai ai kaina no Lesuga kini mo angareu Benorinano ai gara vavata Oyanga naite kora kora Yataya awe kinora paganda ni metao na mekina meraku onsingaya ai no reina no au pepe sina no ia tai ai ongo pai o tan randi metao au pepe sina no ia tai ai ongo Yesua singaya awake ariki pai o tan randi metao Haya kia kora kia pones tira tira wawa ta kita kaina no ako tawana kia ina nunte tawana wayo aya kia te mena ya tayo anoria ponsi ngaya aya taya ngaya rete me to tataro na koina mena no ni kwa o poni ngaya kante sapo yo men kuna mande te songora ya wesiran kande ni karo koira narata inkai wabi mo no wari kite minis aya manga po tia wa to wana ayo na bang kande te meme den nano o ta ko te kande meme den nano ayo kuna meuri te meme den nano ina nunte tawana wayo tayo ka mea konang poni katanga mo meme den nano te kunare go forward baka unga kira ina nunte tawana wayo ngai mea una ini nei peia nei te namo menam tapa no ko ngora me ye ya te panang kande ni ka meuri na koi mu mea mo na ini ina no ni ka po puente tawana wayo me yon koropu tarawa kona meuri ayon kande meme den nano mare kwari neia ara kwa tangira ni ka mea ko ngora ya kinno ni ka unga ko menam tapa no ngora de tapo ana kore itai me yai
Hawarata ingai wabuiri kite minis mangkai ya mga po tiawa towana. Awayu te taite sangorare na mga tauroin kiri kake merere kim. Ngayari apun tabi kamo panaun karaba ko ibukin nam tayar kwasan rona yai. Mengke boy suwang kay ngapong ini karuko. Aki apa ai si wabuiri kite minis mangkai ya mga po tiawa towana. Mengke ako demeton memetak yon de live onke ako demeton ngongorai dari kin nam rere bukin nam memeten nano. Kwa ken kanere rome. Neite take kimere kaite yang kandare na mga rita ano koron pusmayam memeten nanom. To
Tau kwa pianian tamero e pukin dawe. Ariana kiro ya. Pasta tapua. Pasta karepa. Meni kunai ante sangora. Ano kwa spasan ngora meya ya karukuira naratai tapi meni mewa te minis na kontia watawan. Na kakameauri kong kanyang kwero kwa mga ronay. Inanon na wan te tawano wayo. Na mga reita kanong kanong ngongoram. Inanon na mawa ni memetin na no ni karukuwa pon. Tiawa no wan te pakantay. Ayong kanto to wan te memetin na no ria ko sa takuteka na. Tayo ka te kuna thank you Lord for your blessings on me. Papon panaran ne pone pona kon naswara ng anakin na sira si pere kanan. Te tokani kayo ni karekia na piepa. Ipukin mi nga rin nante che yeses. Nakameauri ko. Su tiangiro inanon na wande te tawano wa tamero ayo. Nakameauri na ba na si maro kwa maneveya si pere kanan. Inanon na wande tawano ayo. Kanaro na pakam ronay, kaya kami mero kami nungungura yon panan Hope Radio FM 89. Katangirang kanya kunam tay, thank you Lord for your blessings on me. Penay dia na panam ni katikiroy, di kay pon panam nepo nakon deswa. Kaya san rona na simi, inanon na natay daily men kiemon din the primary ni karukwa kya pa. Ya ben na natay men the primary anay mga evakate cheeses. Sinakarapat deswa ni kunara de timetwa. Kini kunara de sinang raya kinna. Tetawano wayo pa ipon panara ni karapara pangkawatawan ta karapara panakoy na nanatararuan ako na si may si pere. Ori kay mga nganakin na tungan na no. Nakon are yon arik. Sa kayo to kinikawairan terere. May yairik are yon ang aira. Akistaben waya kinatakapaya. Struggle alone, and they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you Lord for your blessings on me. There's a roof above me, I've a good place to sleep, and there's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy, and these clothes they're not new, and I don't have much money, but Lord I have you, and that's all that matters, though the world may not see. Thank you Lord for your blessings on me. Y'all sing it with me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above. I have a good place to sleep. I have a good place to sleep. There's food on my table. There's food on my table. Shoes on my feet. And shoes on my feet. You gave me your love, Lord. You gave me your love, Lord, and a fine family. And I thank you, Lord, for your blessings on me. Sing it one more time. There's a roof. There's a roof
of me. I've a good place to sleep. There's food on my table, shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Oh, mende memete nano ne kos pasan ngora yete songora nte tawano wayo ya karo koira naratai ai pon siru ai wara ngai te minisa ya menga poto wana na te meton ka kaurin ko te wata wana re na musira ye kan wana rawani memete nano ngayara kan ko tau pa puni memete nano ko corona ngai nano nara Facebook live ko re ta ko ngora re ki nam radio tar poni ra nara tar pon nam pa isu wo wa ki wo wata wana akete no wa ki menga nande songora na roni kon kan me akuna uta pe kora ki audine dine ki yari nei ai kai bunta pe wana pe o me mete nana ke na wo ko yende tawano wayo kai kangana tarama ni mawa urain ipkin de tawano wayo ayon kan meron to ware pop kalise me akuna na we are the people au kandani nga pa men na urineri ne yo de songora ko nanga nakte kukure ina non sipangam kinano namtay nungongora yon panan Hope Radio FM 89. Every one of us wanna make a difference, so we try to find a way to say the things we feel. And every one of us feels a righteous anger, but it's not about the fight, and it's not about who's wrong or right. We are the people. God has called us in this hour to be a shining light throughout the darkest night. We are the people, and the way we make a change is only
O tarana ya puro ito wana de songra. Yaro ko ro into kinarawan ni memete nano. Kay kia muara memete nano ngayare sama sirawaya kay sa pundo ko ro into kina. Ya puro ito wana de tawano wayo. May manya na kirikak te songra na pundi mo ni karapain kami kaya kamdona yon na Facebook live. Memi memete nano kaya kamasa ni kanako ye kaya ari ki pa wo kire nano te tawano wa tamero ayo. Kampe sinda pa ni kape na yakita pa maninga te yakam ko ro kongora re kinam radio yon panan Hope Radio FM 89 ko bes na penda pan dona kin de memete nano kite wani memete nano te tawano wayo. Na te kiroy ni kiran na miyawa ke mina pe karas pangamia ka kam na koroy. Kam na penen te kiroy. Ro Maria San ron ko na mawan memete nano na ti meto ro na kimiro na ni karokwat ya wono wan te pakantay po ni ngai te tage kimayari kay te. Te kiroy di sa mga pomo.